कनामिते तुकाला वायरल मामा जेंग आपकी अदालत सु खना इंडिया सुंग पुम्पीले वानोया नुमे तमजों जों वेतोल्ता आइडोला अने मेरिकॉम इंडियन बॉक्सर नु थ sei chungchang hung viral hi namtin calling call ka umzo si youtuber zo si le news channel zo sin athu sei ji a hi a ho seloi a sei seloi a dem loi tampi hung thang jeng in hi chungnei jang mai rekom hin tu chung apki adalat ki ti khat india sunga court na ki he na ki bol dana ki bol tok so khat rajat sharma in host bol na achun ana kovin aman ajipa onlar to akisin sa na hlondan chule aki khan hlon na hon amani chungchang thu chu wanoi he dingin ana sei phungin athu sei chun hiti chun india sung ti se elovin wanoi pumpi jong hot ling jengin hiti chun gam tin a hung viral jengin ipi se ham ti chu ama sa penin ga ngai ki teri hiti we मैं बाप से उस आंसू के बारे में पूछना चाहता हूं जो आपने छुपा के रखा है। सफल होने के बाद, बड़ा बनने के बाद आपने अपने हस्बैंड को डिच कर दिया। मैंने नहीं किया, उसने चीट किया, डिच किया। लास्ट 2 ईयर से मैं छुपा के रखा। देखिए, उनका ये कहना है कि उनका सक्सेसफुल करियर छोड़ के कहा सक्सेसफुल करियर, कुछ भी सक्सेसफुल करियर है ही नहीं। गली गली में फुटबॉल खेलते हैं, आप लोग भी खेलते हैं ना, खेला। आप सुनील छेत्री बन गया और बाईचुंग भूटिया बन गया। सच बताऊंगी तो शादी किया, मेरा अर्निंग से सब कुछ मिल गया, 1 रुपया भी नहीं कमाया। उन्होंने तो ये कहा कि वो घर और बच्चों को संभालते रहे, अपने लाइफ सेक्रीफाइस करते रहे और आप मेडल पर मेडल जीतते रहे। कुछ भी नहीं कहा, सेक्रीफाइस किया। मेरा माँ आया और लड़की लोग हैं, मैं रखा हूँ मदद करने के लिए। तो सुबह शाम सोते रहते हैं, काम है नहीं, होम मिनिस्टर है। ये कौन होता है ये लड़का? लड़की का कमाई खा के बैठ सकता है ये इंसान। बहुत दुख हुआ, इतना कमा के सब कुछ दिया, सब मेरा क्या बिलीफ, ट्रस्ट, फेथ। बाद में मुझे पता चला मेरे अकाउंट में खाली होने वाला है। आप कह रही हैं कि आपने जो कमाया वो आपके अकाउंट से पैसा खाली कर लिया उन्होंने? खाली कर लिया। कितना साल से मैंने मेरे अकाउंट में चेक भी नहीं किया। अरे पति है तो अच्छा के लिए किया होगा। इलेक्शन एमएलए मणिपुर में 5-6 करोड़ मैंने अकाउंट में दे दिया, सपोर्ट कर लिया। हमारा पास पैसे नहीं है, पैसे मत लगाओ, मेरा मेहनत का पैसे है। आई वॉज ट्राइंग टू कंट्रोल हिम। आई डोंट वांट टू गिव दैट मच मनी ऑल्सो, बट मुझे क्या करूं, ये ऐसे पति मिल गया तो चलो एक बार, क्या करा नहीं करा तो अलग की बातें करके मैंने भी आग बंद करके सपोर्ट कर लिया। बाद में क्या हुआ, इतना पैसे उड़ाया, नहीं जीता। जो कॉन्स्टिट्यूएंसी लोगों का मिलना जुलना नहीं आता, ये पिएगा ऐसे टाइप है, पैक लेगा ना, पैक लेगा, दारू पिएगा और उसके बाद थोड़ा मुंह खोलेगा, थोड़ा नहीं हंसता है। achomlam ta in ga seilo hen ama thu se hi hilaya aman asei pen hi aman ti chu ajipa hin ama zo ki chipna ani na sein chule adi di a viral pen chu gender based a holim na thu sei na jipan a kerel ho zo si ada hla a na in sung le na chate nang kerel su bul hit na ding pan ala na ti a adong pan ado achun sei chai man lovin athodo a kho khel tan pain ipi kerel ada hla a sacrifice thu na sei ham aning achom choma bol aga ki chip mana chu sunil chetri hi lo le baicung butya ki so jeng a hi pu ena tin ata seileng keilo do akona hi imazo si amutai cheng khat jong alo lo hi jingka ni la in alumin zu donin mihem coin ajinume sum losa ane a nom ta thei ham election jong ate nin kasum jong krol nga lang amang chain
chule benga zong kasum ka ekauna kunin laksom lang hi aneki kai do jenge phat si intin asai kin in hi hichi ata sei je hin Mericom hi national news channel youtuber sole social media akam chengman atu sei je hin dem na sang ten mi tikimin ana sei setawin ana dem tawin hi Mericom to azipa honor to chim hi new khat ga sei lew hen 2000 kumachun Mericom hi boxing camp zon dinga Manipura pat Bangalore traina achina hin station athuna hin awalet asum apaile athillo hojo se chu min akigu ham alole amangham khat chu anahi in hisepe na chun Mericom hi lungdong le lungim ta chun ana umin achung chuna chun amanglo lai chu a suitcase bo chu a hitan ahin somkhat a imut ahung so aga imut pe chun a suitcase zong anamang kitan hichepet lai ta international match ani ji chun amangla athupi pen chu a passport chu a hi alangkhana hichi pet lai chun ajipa onlar chu hichi pe na chun Delhi University a student lamkai khat an hi in North student a zong president an hi in Mericom ki thopi ding chun onlar zong hungin hichi a kuna chu hungki helhona loide gola hungki wop pan chu an hilon ta na hi hitia chu hungki wop phop hlanzo chomkhat zowin hungki ngai hlonin kumli lang hungki ngai hlanzowin 2005 in aneki cheng hlon ta na hi 2007 chun twins anei khlonin 2013 a chun chapa pusal khat anei kit hlonin onlarin a insung achate ave suin chule Mericom kerela dingin zong aloi a mentor a coach a guide le a manager in apangin ama ta injong a kerel dinga UPSC exam abol non na hole football lang alung lut na aside abol koido in Mericom in atu a dream alhun thaina dingin hiti chun ahin khu anamang ta na hi dream alhun thaina dinga hi ajipa in pan ala dan zong ama ta in ana sein hichi ajipa ji a hichan ge alhun ajipa in chung avetna akithu pi na ho jo si muntina ana seile le jeng a hi in muntam ta la mun khana aseina ga ngai kitri ti we Yes. It's truly selfless completely. Yeah. So, Mary, honestly, I can't imagine how just 1 year after having Prince, you've not only gone right back into boxing and like being punched in the tummy and all that, but you've won a gold at the Asian Games. How did you do it? It's a passion. Yeah. Of course, my husband is always supporting me. And before the marriage, it was all, we are already commit, you know. That he'll allow you to box. Yes. That was the condition. Yeah. And that's amazing that you've supported it the way you have. So, were you always this supportive of Mary's boxing? Seeing her patience and talent which she have, that makes me more realize that I should fully support to achieve her dreams. So she's ready to box and I'm always ready to support her. That's amazing. So, does that mean that you are very hands-on with the children? hitia akingai na hlon akichen hlon na thu zo se chu 2023 a ong ki chaitan aki khen hlon na thu in sungmi ten kinu tu na hi ana bolwin so inaki kai tu an hi chi aki bol na tu na video chu chomcha ga ve kit hiti ve gi kano magi mapu oiba onlega mabani gi maramsi December tangkun 2023 da kom tribe customary law gi matung inna kai hoina mabani si divorce gi damak tai hoina Mary kom sanu piyauna aduga magi nupa oiramba owner aduga owner gi family Mary gi family hoyauna mangti inpui na ekoi na bichar torami aduda mabani si imung manung animak jalabagi matung inna mabani si adum ni tai hoi divorce khaina bagi chi chang aduga soi sang tong naragani hitia aki khen hlon na hi kumjat ham thip pe a na umchu a hi in celebrity khat hi na chu national media ho hi a local ho jenga jong amani ki khen hlon na thu hi ani het pha pe lo danu wa I macha on ke sei lo chu a hi kinin hitia amani chungchang thu apki adalat na hung viral a bo hi media lampang zo sen aki het thei zo sen ti a hi an het wa mun tina hung viral a hung thang chu a hi in thu hi an hol holwa
hi chi hoji azong hi news channel khat in jong ajipa onlar ta chu a news channel a thudo na anein onlar in jong Maricom thu sei ho adi lo dan ana sein ama seina video chomcha ga ngai ki tivin ga ve ki thi tv allegation, how many men she has been having a relationship. ये पैसा का बात नहीं है. It's not about the money. So I will talk about the money which she was speaking to लोक अदालत. Firstly, 2013 में she was having a relationship with one junior boxer, and after that we compromised. And since 2017, she is having a relationship with one man. I doesn't want to mention the name of that person. He was working in Marital Boxing Academy. और रिलेशनशिप आई सेंड यू द मैसेज. ये लोग का व्हाट्सएप का मैसेज मेरे पास है, प्रूफ है. He was having a relationship. अभी मैं I will tell you. She mentioned about the property. मेरे को अरेस्ट करो ना, CID से, NIA से मेरे को अरेस्ट करो. If I have stolen that much of, इसने बोला कि 5 crores चुरा लिया. कहाँ 5 crores? मेरा अकाउंट में चेक करो ना अभी. $18 years of marriage. हम लोग साथ में था. We are together. And now she said, लेन का बात बताए ना वो. मेरे नाम में भी लेन है, ये है, वो मेरे नाम है, वो इसके नाम है. मेरा लेन के वो डॉक्यूमेंट्स के शो कर दो. ajipa onlarin seina hi Maricom hin akingai pi doma junior boxer khatto 2013 na chun ananein athu hi ima ki seinam lo je in compromise ki bol na ki chain ani ki thip santan abanin Maricom boxing academy a mi khatto ongki ngai ki thlonin hi chiching thua jong hin in sungding family matters a hi je in I macha in sungding gel kho na jalin ani ki thip san kitan chule sumthu aseina ajong hi chan sum krol nga lang chu ke gu dinga asei chu ke account jong hong check win atin chiteng le property so in le lo ho jong abon cha ama mina aki hei do e ati jong hi zo hi atin achaina a adoma nei thu hi neta san lo wa hi le hi chi adoma pa to ke text non jong hi ka whatsapp message a tu ge na umna lain chiong hi nong vet theu hin nong khol theu he tin jong sei be kin en hi abana ga sei be no mu chu Maricom hin ajipa se hilowa holi be thu ajong e ho in langa hon Christian khat hi na a ibet da ama ibet da na thu sei dan wa sei au me kinin hi chi athu sei na yong hi neu khat cham cha khat ga ngai kitri hi ti be Christian, yeah, being a Christian, I believe Jesus. Okay, that the religion which I belongs to, they have thrown me like crazy. बिना समझा बिना पता उन लोग से सोशल मीडिया उसका स्टेटमेंट तो वो तो सिंपैथी. आप ये कह रही हैं कि जो चर्च है उसने भी आपकी बात नहीं सुनी, वन साइडेड बात सुन के आपके एक्स हस्बैंड को सपोर्ट किया, आपको सपोर्ट नहीं किया. जो सोशल मीडिया में देख रहा है वो कुंभ मेला में गया है और ये एक सिरदी गया है और एक मुस्लिम वो मॉस्क में गया है. ये तो हमारा PR के लिए मैं कर रही हूँ. तो वो लोग ने उल्टा से ऐसे आप क्रिश्चियन है तो वो उन लोग से टेंपल से क्या जरूरी है, ऐसे क्या नेगेटिव मुझे सब दिमाग में जो आज ख़त्म नहीं होगा. तो मतलब मैं तो इंडियन हूँ, मैं सारे टेंपल सारे रिलीजन को रेस्पेक्ट करना चाहिए. और हमारा तो यही एक सेलिब्रिटीज़ का कौन ये अमिताभ सर है और अपना प्राइम मिनिस्टर सर अभी क्रिसमस मनाया
और प्राइम मिनिस्टर हिंदू है, प्रधानमंत्री हिंदू है. Hiti ahi buntin ahoy sina asaya chu asay jing ahitan. Amahi masanga chu min celebrity khat ahi na zala chu. Amahi ana inspire wa. Ama tabang hinom wa noya hi mi tam ta ana uma idola zong nei ana chule. Ama mina zong Bollywood na actress min chi loi ta ki he Priyanka Chopra in zong. Ama hung min chi lai ta chu. A biography Marital ki ti film chu ana thoa. Manipur razong hunga Manipur hung villa ain kote akot spa ain ho zong hung vetna hung villa a film tho zong chu sport person ho biography film ki thola ayong chu super hit loi khana chu ana pangkit na chu ana hi in hi a hin hi chi film a zong chu ajipa ondarin aki thopi apan pg a hi chan age ya chitingle hi chi ado etu phi hlung hi ti thu yang chu Marital ta in aji a ama ji na biography chu ki tho hi in tua hi iti a khela a hin siam to godam ti lungdon lo thei khat chu a hi kitan hi chi hoji a hi Indiana stand up comedian min chi mama jing Samir Rena in ana tot na a mi hinge gu na la ya iti mi hing na na chu a biography chu kisiam khum thaya iti ki thoding ham ti a chu ana se in ama to sein ho hi chomchat ngai kitri ti ve बंदे बायोपिक बन रही है, लेकिन जो बंदा जिंदा है तो उसे बायोपिक कैसे बना सकते हैं? वेट करो, क्या पता हक दे बाकी की जिंदगी में. Temhar ga sai belew hen hi chi thu mere comment asai na hi adi hi a biography hi adi ta ba hi a hele chun a director pa ko ma chi a hi chi film khel na ding thu hi asai ki chu ngai chu hi ki tan ji ne mati le hi chi mere com film a hi a film dan ho ama ji dan ho zo si dung ju ya ki tho hi in a film a hi aji pa hin apan hu ma zo si a ki tho pi a ma zo si a apan hu a hi a hi chan ge hung ge ya hi ajipa part yong hi actor ho Indian actor la amin chi loi ta khanin a tho a hiti a hi a biography hi Priyanka Chopra pan na a ti a hi an tho hi in hi chi yong hi tu a hi atha a hi heldinga hum ki ding da na hum hi pha na hi India sunga yong chitingle wanu ya yong hi chi Marital biography ki tho na ji a yong hi Marital film hi minui sat hung chang dinga chu hi ki tan hi Vanoya comedian la actor min thang mama jing Chris Rock in zong say only women, children and dogs are loved unconditionally. A man is only loved under the condition that he provides something. Ati chu amani chung changa hi gela hile. Ang kito chenin Marital thu say to ne kito chenin ama thu say hi gel da om the jing ne hi. Marital thu hi social media dunga adi di a Ritesh Chaudhary ati pau a business partner chule Marital Books Academy a chairman a aman pa to akingai hlon na jong hi mu thia chom khat chun hong viral hla jengin ama to hong kingai a pana hi owner to aki chen hlon a in chen hlon chung thu hi hung ha boi che che jenga hung ha ki su mo hlon hi ki nin Marital hin a Instagram a jong mi li bo follow abol hin hi chi ho chu Modi President of India Indian Olympic Association la tua ajipa adawma pa ti ding ham Ritesh Chaudhary bo follow kichu hi nei ahin khosung tamzo struggle a aman pet sung sesi a hi ajipa onlar to buya nom ahin sa zawa pa na hi adawma pa to mu thei ta chu hiti a hi in khu aman jingjing chu hitan ajipa chungchang thu a ki boina chule aman I chan ge athu gim thu zongle hi chan ge a hi ajipa chunga thu hin se hi world champion khat celebrity khat hi na a athil sei do ho hi vanoin adat mo pen chu hi ta hi onlorin financially a su khel anei jong le jangpena legal ta ko na jong ki he pi thei chu hi alangkhana onlorin jong kadi mo na ka su khel na om le CBI NIA chule police so nemat sa win nemat sa thei hi atin chan ge ya chu social media ana sei khat chu ai kinin ahin tu ge hin I macha jong abol hin atu sei do ji a hi tu a hi akingai pi pen Pakistan ge in jong aja chat pi a an ki khen pi ding chu nai lam cha hi ki nin hi I pi ke se ya chu min a hi na zo lawa ama le ma ki zu ti chu tu chung hong viral la hi he chi title le ade dia India's most hated woman for insulting men title jong changki dai ta
ji chun nu me ho ngam sung wa ti chon diu ham ti sa diu ham ti kisin sa diu ham ti ho hi merikom un san hin ki lutin ching thei ta in hin khomong ti cha chaina pe na khil no mo chu hi sa utin tuni adinga video in sei now in vet na ho bon chan he chen hin hi sa utin hi chan hin chai ta hi ti ve